Reka rero tubasuhuze kandi tubifurize kumererwa neza mwese mudukurikiye kuri 94 n'ibice bitatu Royal FM. Muradukurikira kandi no kuri TuneIn, yewe turi na live kuri Twitter. Mwese rero tukaba tubahaye ikaze muri iki kiganiro twakomeje kugenda tubararikira ku mbuga nkoranyambaga zacu. Muri aka kanya tukaba twakiriye muri studio za Royal FM iri hano mu karere ka Kicukiro, nyakubahwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda ni Ambassadeur Olivier Nduhungire. Tubahaye ikaze. Murakoze kuntumira. Hanyuma jewe ndi Nisingizwe Alain Jean Baptiste. Nyakubahwa Minister, iyo abantu bumvise Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'umuyobozi wayo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, hari abahita bibaza ku mibanire y'u Rwanda n'amahanga. Reka tunahera aho ngaho. Umubano w'u Rwanda n'amahanga magingo aya ngaya twavuga ko uhagaze ute? Umubano w'u Rwanda n'amahanga wifashe neza. U Rwanda ruragenda rwagura umubano n'ibihugu uko bwije uko bukeye. Hari ibihugu bishya byinshi tugenda dusinya amasezerano yo kugirana umubano ushingiye kuri diplomasi, gusinyana amasezerano yo gukuraho amaviza. Hari ibihugu byinshi nk'ibihugu byo mu birwa bya Pacifique, ibirwa byo mu nyanja ya Pacifique, ibihugu byo muri Caraïbe, ndetse n'ibihugu byinshi byo muri Aziya, Afurika dusinyana amasezerano tugirana umubano. Rero umubano w'u Rwanda n'ibindi bihugu bifashe neza, tutavuze nuko tunafite umubano mwiza n'uruhare rugaragara n'imiryango mpuzamahanga. Umuryango wa Francophonie muzi ko uyoborwa n'umunyarwanda. Hari inama y'uyu muryango ya Commonwealth tuvuyemo, Samoa nayo u Rwanda ngira ngo u Rwanda rwari rumaze imyaka 2 tuyobora, ndetse n'indi miryango myinshi. Ngira ngo umubano w'u Rwanda n'amahanga bifashe neza muri iyi minsi. Usibye mu buryo bwa rusange, muvuga muti ishusho y'ububanyi n'amahanga irasa neza, ariko hari uwakwibaza ku mibano yihariye n'ibihugu bimwe yakunze kumvikana agatotsi mu bihe bishize, nko ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi. Bihagaze bite ubu ngubu? Nibyo koko umubano w'u Rwanda n'u Burundi wajemo agatotsi, ariko ibibazo turimo turabiganiraho hagati y'ibihugu byombi. Inzego zacu zirimo ziraganira kugira ngo turebe uko ikibazo cyakemuka, twongere tugarure umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Nk'uko mubizi, hari ibibazo byatangiye muri 2014 cyangwa 2015, ariko bigeza biganirwaho n'inzego z'ibihugu bibiri, ariko tugezaho mu gihe cy'intambara ya Kongo, aho ingabo za Kongo, ingabo z'u Burundi zagiye kurwana mu burasirazuba bwa Kongo zifatanyije n'ingabo za Kongo ndetse n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR. Ibyo ngibyo nta byatumye ibiganiro byari biriho bitagenda neza. Aho twatugeze dusubira inyuma, ariko ubu ngubu twongeye twubura ibiganiro. Turifuza yuko umubano w'u Rwanda n'u Burundi wagenda neza. Hanyuma nyakubahwa Minisita, kimwe mu bibazo cyangwa se icyo wakwita umuzi wo kwangirika kw'isura y'imibanire y'u Rwanda n'u Burundi, umuntu yasubira inyuma nko muri 2015 ubwo habagaho kugerageza guhirika ubutegetsi bw'i Burundi nk'uko byavuzwe, nibwo byatangiye kwangirika, ndetse icyo gihe u Burundi bushinja u Rwanda ko ngo rwacumbikiye bamwe mu bashatse gutembagaza ubwo butegetsi cyangwa se kubuhirika. Hanyuma mu minsi ishize, Perezida Evariste Ndayishimiye yumvikanye avuga ko u Rwanda ngo rwari rwaremeye kohereza abantu bagize ubwo ruhare mu gushaka guhirika ubwo butegetsi, nyamara ngo gahunda yo kubohereza iza guhinduka ubwo yari iri hafi gushyirwa mu bikorwa kubera impamvu yavuze ko ngo atazi. Nibyo koko u Rwanda rwari rwaremeye kohereza abo bantu? Twari mu biganiro kuri izo ngingo zose, kuko iyo ngingo ntabwo ari yonyine. Hari n'ingingo y'imitwe yitwaje intwaro, cyane cyane FRN, umutwe wakoreraga iburasirazuba bwa Kongo ariko unakorera n'i Burundi, wakora Rusesabagina, wakoreshaga cyane cyane iriya shyamba rya Kibira mu majyaruguru y'u Burundi, hahana imbibi
na Nyungwe n'ishyamba rya Nyungwe hari iki kibazo cya FDLR n'ubu ngubu ibibazo bikaba byarasubiriye ariko donc ibyo bibazo byarimo biganirwaho n'inzego zombi n'ibihugu byombi ariko bigeza igihe aho noneho guverinoma y'u Burundi ifata icyemezo cyo kujya mu ntambara iburasirazuba bwa Kongo muri iriya coalition irimo ingabo za Kongo, irimo y'imitwe y'abazarendo ndetse n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR. Kandi uyu mutwe nk'uko tubizi ntabwo ari umutwe w'abantu gusa bari iburasirazuba bwa Kongo, ahubwo ni n'ingengabitekerezo bakwirakwije muri kariya karere. Aho ngaho niho byateje ibibazo kuko nk'uko mubizi iyi coalition ni coalition itagambiriye ineza y'u Rwanda. FDLR nk'uko bivuze inshuro nyinshi irashaka guheruka ubutegetsi bw'u Rwanda. Wenda gato nyakubahwa minisitiri ntabaciye mu ijambo mu nyemerere wenda turaza no kuhitsa cyane tukiri hariya ku Burundi aba bantu bwifuje ko u Rwanda rwaboherereza rubavuga amazina barazwi cyangwa ni ugukeka ko bahari mu kivungi? Oya, hari abavugwa amazina ariko n'abo bantu n'icyo kibazo cyakimo kiganirwaho nibyo navuze n'inzego z'ibihugu byombi kugira ngo gishakirwe umuti. Ndetse hari n'umuryango w'abibumbye ushinzwe impunzi nawo wagiye mu biganiro HCR ariko bigeza aho ibiganiro birahagarara kubera ko hajemo ikindi kibazo cy'uko ingabo z'u Burundi zagiye iburasirazuba bwa Kongo muri intambara aho zifatanyije n'ingabo za Kongo ndetse n'umutwe wa FDLR. Ariko nk'uko nabikubwiye ubu ngubu twubuye ibiganiro, ubu biracyakomeza, turifuza yuko ibibazo byakemuka hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Yes. Aho ni hamwe ngira ngo gucudika n'u Burundi cyangwa se kuba umubano w'u Rwanda n'u Burundi wahungabana. Hari ingaruka byagiye bigira n'ubu bikigira kubera imibanire y'abaturage b'ibihugu byombi, usanga mu by'ukuri basa n'abasangiye ibintu byinshi birimo imico, ururimi n'ibindi. Hari abavuze bati koko uyu mubano uzanaguka ryari, ariko ngira ngo igisubizo utanze gisa naho cyumvikana nubwo kiziguye, ubwo no gutegereza igihe bizarangirira. No gutegereza igihe bizarangirira. Twahuye mu kwezi kwa karindwi, hari iyi retraite uyu mwiherero w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, abaminisitiri bashinzwe ububanyi n'amahanga ndetse n'abaminisitiri bashinzwe ibikorwa by'uyu muryango, aho twahuye n'abayobozi na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi, aho twavuganye yuko tuzagerageza gukemura iki kibazo, kubiganiraho ku buryo buri bilaterali tutakeneye n'umuhuza. Ibyo ngibyo byagiye ubwanyu mukihurira. Yes, ibyo ngibyo byagiye no mu mwanzuro w'uwo mwiherero yuko abayobozi b'ibihugu byombi bazahura kugira ngo baganire ku bibazo by'ibihugu bibiri. Ubu nibyo turimo. Ngira ngo iyo bavuga u Rwanda gucudika n'amahanga harebwa mu by'ukuri, birebwa mu buryo bwagutse, kureba n'abanyarwanda bari mu bindi bihugu uburyo bafatwa. Reka twitse cyane ku banyarwanda bari mu bihugu bitandukanye nko muri Mozambique, iki gihugu cyo muri Afurika y'Amajyepfo. Haherutse kwaduka imyigaragambyo harimo n'urugomo rwibasiye bamwe mu banyarwanda. Iki kibazo mwarakimenye? Ikibazo twarakimenye. Mu isesengura ryanyu musanga ari iki cyatumye ibikorwa by'abanyarwanda byibasirwa? Ni ikibazo kireba Mozambique, habaye amatora, hanyuma haba amwe mu mashyaka atari yishimiye umwanzuro w'amatora, ashyiraho imyigaragambyo igezahizamo imvururu, amaduka y'abaturage harimo n'abanyarwanda agenda yibasirwa. Ni ikibazo cyo muri Mozambique cy'umutekano muke watejwe nyine n'izo mvururu n'iyo myigaragambyo. Rero twebwe na ambasade yacu muri Mozambique twabwiye abanyarwanda ko bagomba kwitwararika, bakaduha amakuru kugira ngo ubuzima bwabo ntibujye mu kaga kubera imyigaragambyo ihari. Usibye gusakuza kuriya nyine bikumvikana ko habaye imyigaragambyo ndetse no ku mashusho bigaragara, nta makuru yihariye mwamenye abantu bashobora kuba barahohotewe mu buryo bwihariye wenda bakaba baburiramo nk'ubuzima? Oya, nta munyarwanda ubizi uhaburira ubuzima. Hari abantu bahaburiye ubuzima
bo muri Mozambique ariko nta ku banyarwanda nta munyarwanda yigeze uhaburira ubuzima. Aha mwiri buriro ry'ikiganiro twigeze gukomoza ku birebana n'uburyo u Rwanda rugira uruhare mu kuyobora imiryango mpuzamahanga itandukanye irimo umuryango uhurije hamwe ibihugu bivuga igifaransa francophonie uyobowe na Madame Louise Mushikiwabo, yewe ndetse hari na manda icyuye igihe y'imyaka 2 yari iyobowe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu bihugu bihurije muri Commonwealth, donc bivuga icyongereza. Twitsa aha hantu manda y'imyaka 2 perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ayobora uyu muryango uhurije hamwe ibivuga icyongereza. Mwatubwira muri rusange ishusho y'ibyagezweho muri iyo manda y'imyaka 2 yari iyobowe na perezida? Nibyo koko tuvuye mu nama y'abakuru ba guverinoma uyu muryango wa Commonwealth yabereye mu kirwa cya Samoa kiri mu nyanja ya Pacifique. Igihugu rero cyakiriye inama nicyo gita kiyobora uyu muryango mu myaka 2 ikurikira. U Rwanda rero rwayoboraga uyu muryango imyaka 2 ishize kuko mubyibuka inama ya CHOGM no kuvuga inama y'abakuru ba guverinoma ba Commonwealth yarabereye i Kigali mu kwezi kwa Kamena 2022. Akaba ari ibintu byinshi byakozwe n'u Rwanda ku bufatanye n'ibindi bihugu ndetse n'ubunyamabanga bw'iyi Commonwealth, kuko iyo urebye ibihugu uko biteye Commonwealth ni umuryango munini urimo ibihugu 56. Nabonye ugenda unaguka ngira ngo hano mu Rwanda ubwo ya nama yahaberaga yacogamo nabonye ibihugu birimo Togo ndetse na Gabon, nibyo bihugu bibiri ibihugu byari bisanzwe muri francophonie. Byo nta kibazo ushobora muri francophonie na Commonwealth. N'u Rwanda rwo no muri francophonie bien sûr. N'ibindi bihugu na Canada nayo muri francophonie. Rero donc navuga ko Commonwealth ari umuryango w'ibihugu 56 miliyari 2 n'ibice 7 by'abaturage ku isi ku migabane 5 yose y'isi. Kandi ibyo bihugu birebye ni ibihugu bitandukanye. Hari ibihugu binini bikize, hari ibihugu bito bikiri mu nzira y'amajyambere, ndetse hari n'ibirwa nk'ibirwa byo muri Pacifique n'ibindi birwa bihari muri za Caraïbes. Hari ibintu duhuje rero, hari n'impunyenye duhuje nk'ibijyanye n'imihindagurikire y'ibihe climate change. Nko mu birwa bya Pacifique hari ibirwa bifite ibibazo kubera kuzamuka kw'inyanja. Hari n'ibirwa rwose bishobora kuzaba ku ikarita y'isi kubera kuzamuka kw'inyanja. Hari n'ibirwa byo muri Caraïbes byagize ibibazo by'imiyaga ikabije ya za hurricanes yazigizeho ingaruka. Natwe ndetse muri Afurika twagizweho ingaruka n'izamuka nako n'imihindagurikire y'ibihe. Hari ibihugu mu majyepfo ya Afurika nka za Zambia, za Zimbabwe nazo zagize ibibazo by'amapfa bijyanye icyo bita El Niño. Rero nk'ikibazo cya climate change ni ikibazo tuganiraho cyane. Hari ndetse n'itangazo rya Samoa ku nyanja no kuri climate change ryemejwe hari APIA mu murwa mukuru wa Samoa. Hari n'ibindi twaganiriyeho cyangwa twanakozeho no muri imyaka 2 ishize bijyanye no kushakira imirimo urubyiruko rugize 60% y'abagize uyu muryango wa Commonwealth. Abaturage ba Commonwealth 60% n'urubyiruko rufite munsi y'imyaka 30, ariko muri Afurika ho ni na 70% uko mubizi. Rero hari no gushakira urubyiruko imirimo, kandi iki gihe tugezemo iki gihe cy'ikoranabuhanga ndetse icyo bita artificial intelligence, ubwenge bw'ubukorano nibyo bihari kandi bigaragaza ko hari navuga imirimo mishya cyangwa imirimo y'igihe kizaza izakenera ubumenyi bushya. Rero hari no guteza imbere ubwenge bw'ubukorano, artificial intelligence, guteza imbere ikoranabuhanga kugira ngo urubyiruko turutegure ku mirimo y'ejo. Hari ndetse no guteza imbere ubucuruzi hagati y'ibihugu bya Commonwealth, kuko nk'uko nabikubwiye hari ibihugu byateye imbere biri mu majyambere, hari ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, hari ibihugu bigifite n'ibindi bibazo byihariye. Rero guteza imbere ubucuruzi n'ishoramari hagati yacu nabyo ni ngombwa, kubera ko icyo twifuza twese ni kugira ngo twiteze imbere
kugira ngo tuvaneho burundu ibi by'imfashanyo y'ibihugu biha ibindi, ahubwo tugateza imbere ubuhahirane n'ubucuruzi. Hakaba rero ndetse n'ibindi twashyize imbere nk'igihugu nk'u Rwanda byo kuvugurura n'uyu muryango n'imikorere y'umuryango kugira ngo ubashe kuzuza inshingano ku buryo burushijeho mu nyungu z'ibihugu bigize uyu muryango ndetse no mu nyungu z'abaturage ba Commonwealth. Ubu hashyizweho rero nk'uko mubizi hari umunyamabanga mushya watowe ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ghana, Shirley Akofor Bochwe, uzatangira imirimo ku itariki ya 1 Mata umwaka utaha. Turizera ko tuzafatanya mu gukomeza guteza imbere uyu muryango n'aya mavugurura twatangiye. Ngira ngo wenda abantu hari n'igihe banibaza batari ko strictire cyangwa se uburyo bw'imiyoborere y'uyu muryango ubwo babuteye gute. Haba hari chairman ndetse n'ubunyamabanga. N'ubundi imiryango yose nuko ibimeze. Commonwealth ifite umunyamabanga mukuru utorerwa imyaka 4, akongera agatorerwa indi manda nawe imyaka 4, yemerewe gutorwa kabiri. Hakaba na chair in office. Chair in office rero ni igihugu cyangwa umuyobozi w'igihugu kiyobora Commonwealth imyaka 2. Cyane cyane ni igihugu kiba cyarakiriye inama kigata kiyobora imyaka 2. Hanyuma umuyobozi rero chair in office ubu ngubu abari mu rwego, hari urundi rwego rwitwa Troika. Troika ni ibihugu 3, ni kuvuga igihugu kiyobora ubu ngubu, igihugu cyayoboye giheruka kuyobora n'igihugu kizayobora ubutaha, nabo bafite urwego bakoreramo kugira ngo bakemure ibibazo bimwe na bimwe. Nk'ubu ngubu Troika irimo Samoa kuko nicyo gihugu kiyobora, irimo u Rwanda kuko nicyo gihugu giheruka kuyobora, ndetse n'igihugu kizayobora ubutaha kuko kubera ko turi Samoa twemeje ko igihugu cya Antigua na Barbuda cyo muri Caraïbe aricyo kizakira inama itaha ya 2026. Rero cyo kizayobora icyo gihe nacyo rero kiri muri iyo Troika. Hakaba ndetse n'abambasaderi b'i Londres mu Bwongereza niho hari icyicaro cya Commonwealth, nabo bagize icyo bita inama y'abayobozi, board of directors, bakorana n'ubunyamabanga kugira ngo duteze imbere uyu muryango. Yego. Hari abibaza uruhare rw'uyu muryango cyangwa se rwa buri muryango, nubwo twitsaga kuri Commonwealth ariko dushobora no kureba no kuri Francophonie kuko ni imiryango yombi u Rwanda rurimo. Uruhare rwa bene iyi miryango mu kubaka isura y'igihugu hanze yacyo iruburuhi. Uruhare ni runini kubera ko ni umuryango w'ibihugu byinshi bitandukanye biri ku migabane itandukanye, kandi bigira n'ibikorwa bigaragara bitugirira akamaro. Ubu nari maze kuvuga ibikorwa twagize mu rwego rwa Commonwealth bijyanye na imihindagurikire y'ibihe. Wenda haruguru nta no gwatubwiye ko hanabayeho amasezerano yo gufunguranira za ambasade hagati y'u Rwanda na Samoa. Oya, ntabwo twagiranye amasezerano yo gufungura za ambasade. Ni habaye iki hagati y'u Rwanda na Samoa? Ariko ibyo ntabwo ari mu rwego rwa Commonwealth. Ntabwo ari mu rwego rwa Commonwealth, hagati y'ibihugu biri mu buryo buri bilateral. Yes, mu buryo bwa bilateral. Twagiranye amasezerano yo kujyana umubano ushingiye kuri diplomasi. Bitandukanye gute bene ibyo? Nyine mushingiye kuri diplomasi, ariko umubano ushingiye kuri diplomasi, ariko ntabwo mama afashe icyemezo cyo gufungura ambasade. Ntabwo kiba cyaraje. Ambasade icyemezo kifatwa nyuma, ntabwo gita gifatwa kubera ko mwasinya amasezerano. Ngira ngo ni n'ikintu gikomeye kujya wenda nk'abakuriye diplomasi cyangwa se ibirebana n'ububanyi n'amahanga gusobanura. Hari abatekereza ko ari uko biba byagenze, ibihugu byemeye kuvuga biti tugiye gushyira umukono ku masezerano ashingiye kubaka imikoranire nyine ishingiye kuri diplomasi. Arahita bavuga batubwo ubwo bagiye kohereza ambasaderi hano i Kigali natwe tumwohereza hapiya. Oya, hari amasezerano yo kugirana diplomatic relations, no kugirana umubano ushingiye kuri diplomasi. Biba bivuze ko n'abayobozi b'ibihugu bahura bakaganira mugasinya amasezerano yandi. Hari amasezerano yo gukuraho za visa, hari amasezerano yo kubyerekeye guteza imbere ubukerarugendo, hari ay'ubucuruzi. Ibyo ntabwo biba bivuze ko ugiye gufungura ambasade muri icyo gihugu. Mu yandi magambo nuvuga ngo diplomasi ntivuze byanze bikunze ambasade. Ntabwo bivuze byanze bikuze. Mu Rwanda nako ku isi hari ibihugu birenga 193
u Rwanda rufite ambasade mu bihugu 50 gusa. Hari ibihugu rero biba bihagarariwe nako hari za ambasade ziba zigenga ibihugu byinshi. Ntabwo bivuze ko buri gihugu dufitanye amasezerano ya diplomasi ko hariho ambasade, ntabwo ari uko bigenda. Aha, hanyuma dutegura iki kiganiro hari ibitekerezo abantu bagiye batanga. Hari wigeze kuvuga atari ko ntabwo kuba mu miryango mpuzamahanga icyarimwe ku gihugu runaka wenda nk'u Rwanda bishobora gutuma habaho gutatanya ingufu. Ariko hepfo hari uwamushubije nawe hepfo mbona hari uwavuze ati ahubwo nibwo buryo bwiza bwo kunguka amaboko. Bene izi mpaka mu buryo buri diplomatike ziba zivuze iki? Yamushubije neza rwose. Iyo uri mu miryango myinshi cyane cyane igira akamaro ni ukumenya neza akamaro iyo miryango idufitiye. Kandi byaragaragaye ko iyo miryango idufitiye akamaro yari uwa Commonwealth n'uwa Francophonie. Uwa Francophonie nabo hari ibyo dukorana mu byerekeye guteza imbere umuco, hari guteza imbere ubukungu. Hari n'indi miryango yindi turimo yihariye, tutavuze n'imiryango yo mu karere, ama integration, imiryango ya Afrika yunze ubumwe, imiryango ya East African Community, ya Afrika y'Iburasirazuba, COMESA n'indi. Zose ziba zifite inyungu igihugu, niyo mpamvu tuyirimo. Yego. Aha, reka duse n'abahindura ingingo gato tujye ku bindi. Hari kimwe mu bimaze igihe bivugwa, wakomoje ku mibanire, ngira ngo imibanire ishoboka kubera ko hari umutekano byanze bikunze. Kimwe mu bimaze bisubirwamo ndetse bigahuza abashinzwe diplomasiya z'ibihugu byo muri aka karere birimo n'u Rwanda, n'ibiganiro bikunze kwitwa ibya Rwanda. U Rwanda ruhuriramo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamaze iminsi bahuriramo. Ibi biganiro mutwibutse bigamije iki, byaje bite, bigeze he, kandi biratanga ikihe cyizere? Ibiganiro bya Rwanda ni ibiganiro bigamije gukemura ikibazo gihari hagati y'u Rwanda na Kongo cyatewe n'amakimbirane cyangwa se intambara y'Iburasirazuba bwa Kongo. Ibyo ni ibiganiro bya Rwanda byashyizweho mu mwaka w'2022. Umuhuza akaba ari perezida wa Angola Joao Lourenço. Ariko ntabwo ari byo biganiro nyamukuru byo gukemura ikibazo cyo muri Kongo, kuko ikibazo cyo muri Kongo kirenze umubano w'u Rwanda na Kongo. Hari ibindi biganiro rero byiswe bya Nairobi y'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba, East African Community, byashinzwe uwahoze ari perezida wa Angola nako wa Kenya, Uhuru Kenyatta, kugira ngo habe ibiganiro hagati ya leta ya Kongo ndetse n'imitwe yitwaje intwaro y'abanyekongo, barebe ukuntu ikibazo bagikemura mu mizi. Twebwe rero turi muri biganiro bya Rwanda. Hari inama nyinshi zabaye, ubu ngubu hamaze kuba inama 5 z'abaministre ndetse n'inama 4 z'impuguke mu by'iperereza n'ibya gisirikare. Muribuka ko hari inama y'impuguke yabaye ku itariki ya 30 Kanama hari i Rubavu, yemeje gahunda ihuriweho yo gukemura ibibazo bibiri by'umutekano, ari byo mbere na mbere kurwanya no kurandura umutwe wa FDLR, umutwe w'abajenosideri uri Burasirazuba bwa Kongo ufatanya na guverinoma ya Kongo ndetse wanashyizwe no mu ngabo za Kongo. Donc kurandura uwo mutwe ari byo bizakurikirwa no kugira ngo u Rwanda ruvaneho ingamba z'ubwirinzi zashyizeho kubera nyine icyo kibazo cya FDLR na menace cyangwa threat ku gihugu cyacu. Impuguke z'ibihugu bitatu zemeje iyo plan, ni ukuvuga iyo gahunda ihuriweho yo gukora ibyo bikorwa byombi. Ariko tugiye mu nama y'abaministre ku itariki ya 14 z'ukwa 9, ministre w'ububanyi n'amahanga wa Kongo iyo gahunda arayanga, kandi umukuru
w'urwego rw'iperereza rya gisirikare wa Kongo yari yayemeye. Aho tuse n'abahatinda gato minisita, yayemereye yayihakaniye hagati mu biganiro cyangwa n'ubundi byatangiye ayanga? Yarayanze mu biganiro mu nama y'abaminisitiri kandi b'ububanyi n'amahanga kandi abakuri iperereza harimo n'uwa Kongo barayemeye, banasaba abayobozi abaminisitiri kuyemeza kandi nabo banabyemeje muri iyo nama twarimo. Rero motifu yabaye kubyanga kwe, kandi mugenzi we wundi baturuka mu gihugu kimwe we bari babyemeye. Mbere na mbere ni ukuzabaza abanyekongo ukuntu nyine bavuguruzanya mu nama. Ibyo ngibyo ntabwo bitureba twebwe, kuko ubundi igihugu gifite abayobozi n'abagihagarariye mu nama nibo bagomba kumvikana mu kudefanda nyine inyungu za guverinoma y'icyo gihugu. Ariko icyo yavugaga minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo ngo nuko ngo ibyo bikorwa ngo byo kurwanya FDLR no kuvanaho ubwirinzi bw'u Rwanda ngo bitakorerwa rimwe, ngo bitagaragara ko bizabera igihe kimwe. Yavugaga ko habanza iki? Yavuga ko byakorwa rimwe nyine, byabera rimwe. Ariko uko byagenda kose ukurira iperereza yari ya Kongo, head of military intelligence, yari yabyemeje. Donc iyo nama ya 14 Nzeri yarangiye nta mwanzuro ugaragara kubera icyo kibazo cyabaye cy'uko Kongo yanze kwemeza iyo gahunda ihuriweho. Hanyuma rero mu nama ikurikira abaminisitiri ku itariki ya 12 Ukwakira, tubasha ariko gukemura ikibazo, aho noneho twashinze umuhuza ariwe Angola kuza gutegura icyo bita mu cyongereza concept of operations. Ni ukuvuga ni nka gahunda yo kunonosora iyo plan yari yemejwe, hanyuma ikayishyikiriza ibihugu byombi, bigayitangamo umusanzu, hanyuma ikazaganirwaho n'inama y'impuguke yanabaye ku itariki ya 30 n'iya 31 Ukwakira. Donc hashize iminsi 2. Donc barahuye, baraganira, batanga za contribution, barayivugurura, barayinoza, barayemeza. Ni ukuvuga rero ntango aho tugeze, aba expert, ni ukuvuga impuguke, bemeje iyo CONOPS, iyo concept of operation, ejo bundi ku itariki ya 31 Ukwakira. Ubwo turindiriye yuko bazadutumira mu nama y'abaminisitiri iteganyijwe muri uku kwezi mu minsi mikeya, kugira ngo tuganire kuri iyo concept of operation impuguke zemeje, zo kugira ngo turandure FDLR iburasirazuba bwa Kongo, ari byo bizakurikirwa no kugira ngo u Rwanda ruvaneho ubwirinzi bwashyizeho ku mupaka. Ariko minisita, niba atari ibanga, ku meza y'ibiganiro iyo mwicaye murebana n'abanyekongo ku meza mwe muriho mugimaka, mubona isura imeze gute? Muba mubona itanga icyizere, cyangwa ni kwa kundi umuntu winjira ukavuga utababanura? Ntabwo ari isura, ntabwo ari ikibazo cy'isura, ni ikibazo cy'ibikorwa n'amagambo avugwa n'abanyekongo agaragaza ko bafite ubushake buke bwo gukemura iki kibazo. Kubera ko n'igihe twabaga turi Rwanda turimo tuganira kuri plan yo kurandura FDLR, twahabwaga amakuru y'uko muri Kivu y'Amajyaruguru abayobozi b'ingabo ba Kongo babaga bahuye n'abayobozi ba FDLR, bakabaha intwaro, bakabaha amafaranga, bakagirana inama zo gupanga imirwano. Bivuze ko hataba ari ubushake bukeya, hataba ubushake nako bwo gukemura ikibazo. Hari n'ibikorwa byabaye ukwezi gushize, nako kwezi kwa 9, ngo byo kurwanya FDLR, ibikorwa bya FARDC, ingabo za Kongo, ariko n'ibikorwa bya Nyirarureshwa. Aho niho nashakaga ko tunitsa cyane, kuko byaravuzwe mu bitangazamakuru bimwe ndetse no ku marezo sosiyo, bavuga bati mu minsi ishize noneho Kongo yarashyize isa n'itanga icyizere cyo kurandura umutwe wa FDLR. Ubwo nibwo nagiraga ngo mbabaze ku bwanyu,
icyizere cyo gushyira mu bikorwa iryo sezerano kirangana iki ubundi? nta byabaye byari bya nyirurarureshwa. Baranababwiye mbere yuko ibikorwa bigiye kuza kandi bajya no ngo batera akayunite katagize n'icyo kavuze kari aho ngaho. Byari ibintu bya nyirarureshwa, ntabwo byari ibikorwa bigaragara byo kurwanya FDLR, byari byo kugira ngo bereke amahanga ko barimo bafite icyo bakora mu kurwanya FDLR, ariko ntabwo ari byo. Ibyo byose rero bigaragaza ubushake buke bwa leta ya Kongo bwo kurwanya FDLR, bwo gukemura iki kibazo mu rwego rwa politiki. Ibi biganiro bya Rwanda turimo ni ibiganiro bya politiki bigomba kurangwa n'ubushake bwa politiki. Ariko uko twabibonye ni uko guverinoma ya Kongo cyane cyane na Perezida Tshisekedi bo bari mu nzira y'imirwano, ko bishyizemo ko kugira ngo iki kibazo kizakemuke ari intambara. Ni uko nguko rero baguze intwaro nyinshi mu mamiliyoni y'amadolari, bahamagaza imitwe, bakorana n'iyi mitwe ya Wazalendo, imitwe yica abaturage, bahamagaza uyu mutwe wa genocidaire wa FDLR barakorana. Noneho bahamagaza abacanshuro b'abazungu baturutse i Burayi, bahamagaza umutwe wa SADC nguze kubarwanirira, bahamagaza n'umutwe n'ingabo z'abarundi. SADC ariko ngira ngo yajemo kubw'amasezerano, ngira ngo n'ibihugu. Ikibazo ntabwo ari amasezerano, ikibazo nicyo baje gukora muri kariya karere. Baje gufatanya n'ingabo za Kongo, gufatanya n'inyeshyamba za Wazalendo, no gufatanya n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR. Kandi umutwe wa FDLR nk'uko nakubwiye ufite ingengabitekerezo ya jenoside wakwirakwijwe mu karere. Niyo mpamvu hari ikibazo cy'imvugo z'urwango zibasira abatutsi b'abanyekongo. Rero iyo mitwe yose n'izo ntwaro batumije, n'ibyo turimo tubona ubu ngubu, imirwano yubuye ubu ngubu, aho ingabo za Kongo, umutwe wa Wazalendo, umutwe wa FDLR bagiye bagira batubahiriza aka gahenge, iyi ceasefire yashyizweho umukono, bagatera ibirindiro bya M23, kuko muri bo mu mutwe wabo ikibazo kigomba gukemurwa n'intambara, kandi twarabonye ko bidashoboka. Niyo mpamvu rero twongera guhamagarira leta ya Kongo kugira ubushake bwa politike no bwo kugira ngo iki kibazo gikemuke, kandi kugira ngo gikemuke nuko dukomeza ibiganiro bya Rwanda, nuko izi gahunda zo kurandura umutwe wa FDLR zigomba gushyirwa mu bikorwa. Naho ibyo bishyira mu mutwe ko ikibazo kizakemurwa n'intambara, byo ntabwo bizashoboka. Ngira ngo iyo mirwano wari uvuze haruguru yubuye, nayo mugenzi wawe, ndavuga Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Kinshasa, Therese Kayikwamba, aherutse kuvuga ko kubura kwayo muri teritwari ya Walikale cyane, ngo hagati ya M23 nyine na FARDC, igisirikare cya leta ndetse n'imitwe ubwo byihuje, ngo ari ikimenyetso cy'uko ibiganiro bya Rwanda nta cyizere bitanga. Namwe niko mubibona? Mbere na mbere icyo atavuze, imirwano yatangiye gute? Imirwano ngira ngo yatangiye ku itariki ya 12 z'Ukwakira, ari uko nyine iyo mitwe navuze, iyo coalition ya FARDC, FDLR, Wazalendo, ari n'indi mitwe myinshi, bagabye ibitero ku birindiro bya M23 binyuranyije na gahenge kashyizweho umukono. Donc ntabwo babyubahije, kuko kuri bo mu mutwe bagomba kurangiza ikibazo mu nzira z'intambara. Rero niyo mpamvu nyine icyo kibazo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo yavuze ntugomba kukisubiriza, kuko nibo bagomba kugaragaza ubushake bwa politike bwo gukomeza iyi mishyikirano, ibi biganiro bya Rwanda, kuko nibyo bizazana igisubizo ku kibazo gihari iburasirazuba bwa Kongo. Ese ubundi bihuriye hehe ibi biganiro biri hagati y'ibihugu, ibiganiro bya politiki biri hagati y'u Rwanda na Kongo, n'imirwano iri hagati y'abanyekongo ubwabo, kuko ni FARDC, igisirikare cya leta, ndetse n'umutwe wa M23 w'abakongomani, nibyo kuki barwana bikabangamira ibiganiro bya Rwanda? bihura bita ubundi? Ariko nanabisobanuye ko hari ibibazo bibiri bitandukanye. Rwanda yagiyeho kubera ko umubano w'u Rwanda na Kongo wangiritse biturutse kuri iyi ntambara ihari
iburasirazuba bwa Kongo. Iyo ntambara rero ikaba irimo ibituma nyine ibihugu byacu bitabana neza, kubera ko hari icyo kibazo navuze cya FDLR. Ni umutwe w'abanyarwanda bakoze jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda, hanyuma uhungira muri Kongo, ukaba ushyigikiwe na leta ya Kongo, warashyizwe no mu ngabo za Kongo, ndetse hakaba n'ibitero rushuma byagiye bikorwa ku Rwanda muri 2022. Hari nk'ibitero nka 3 bagiye barasa mu Rwanda. Kandi mwumvise n'imvugo zihari za Perezida Tshisekedi, aho yavuze ko agomba guhiruka ubutegetsi bw'u Rwanda, ko azafasha urubyiruko rw'u Rwanda ngo ruhirike ubutegetsi, ko azarasa Kigali ngo adakoresheje n'ikirenge mu Rwanda. Ibyo bintu byose bigaragaza yuko hari ikibazo cy'umutekano w'u Rwanda gitezwa n'uwo mutwe wa FDL ndetse n'ingabo za Kongo. Donc hari icyo kibazo rero kigomba gukemurwa, ariko hari n'ikindi kibazo rero kigomba gukemurwa cy'uyu mutwe wa M23, kuko M23 ihagarariye abanyarwanda, abakongomani bavuga ikinyarwanda cyane cyane b'abatutsi, kuko abo ngabo bagiye bibasirwa ku buryo butandukanye. Hanyuma rero hakaba n'imitwe myinshi yagiye ishingwa. M23 ntabwo ari umutwe wa mbere, hari indi mitwe yagiye ishingwa kugira ngo irengere iyo communauté y'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Ago iyi M23 ariko mperutse no kubona ishyira hanze itangazo ryiyamaga ingabo za Loni, bavugaga ko ngo ziri gufasha uwo mutwe wa FDLR ndetse n'ingabo za Kongo muri rusange. Oya, ibyo uwo mutwe wa M23 uvuga nubwo birawureba, ariko twe icyo tuzi ni uko uyu muryango iyi misiyo ya MONUSCO imaze imyaka 25 hariya burasirazuba bwa Kongo, tukaba dusanga nta musaruro watanze mu kugarura umutekano no kurengera abaturage. Abaturage barishwe burasirazuba bwa Kongo, hari imvugo z'urwango, kandi uwo muryango, uyu MONUSCO, izo ngabo z'umuryango w'abibumbye zihari. Kandi n'ikindi kibazo dufite twanavuze ni no kubona n'uyu muryango uyu mutwe wa MONUSCO w'umuryango w'abibumbye ufasha ingabo za Kongo zifatanyije n'umutwe wa FDLR, kandi umutwe wa FDLR ni umutwe wafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye. Ni gute umuryango w'abibumbye ufatira ibihano uwo mutwe w'abajenosideri wa FDLR, ariko MONUSCO, ingabo za Loni, zikajya gufatanya n'uwo mutwe mu rwego rw'iyo coalition ya FARDC? Ahanga nicyo kintu kitumvikana. Niho hantu ngira ngo umuryango w'abibumbye n'akanama k'umutekano kagomba gutekereza, kakibaza niba izo ngabo za MONUSCO hari umusanzu zirimo zitanga mu kugarura amahoro mu karere, cyangwa se niba utarubahirije inshingano zawo ndetse n'amahame y'umuryango w'abibumbye. Birasa naho geste ziba nyuma y'ibiganiro cyangwa se muri transition iba hagati y'ikiganiro n'ikindi, ndavuga biriya bya Rwanda, nazo zitera kwibazwaho. Ejo bundi nanone Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Therese Kayikwamba yarari mu Bwongereza. Yagiye mu Bwongereza ajya gusaba ubutegetsi bwaho ko bwazagira icyo bukora ku kibazo cya Kongo, kubera ko Ubwongereza mu minsi ngo bugiye kwebura akanamangira ngo ku mutekano muri Loni. Bavuga bati ku gihe cy'ubuyobozi bwanyu turifuza ko mwagira icyo mukora ku kibazo cya Kongo. Birasa naho ingufu zishyirwamo n'ubuhuza buri hagati yanyu na Kongo bufite ikibazo ku ruhande rwa Kongo. Ubwo ngahita nongera nkabaza ngo ese umuhuza we ameze ate? Murabona mu by'ukuri imiterere ye ashobora gutanga igisubizo koko gihari? Kubera ko bibaye inshuro zirenze imwe abantu bavuga bati abantu baragera ku kintu gifatika uruhande rumwe, cyane cyane Kongo nyine bakavuga bati oya, hari ibyo tubona Abanyekongo bagomba kumenya icyo bashaka, kuko twebwe turi muri ibiganiro bya Rwanda, ariko Abanyekongo tubumva hirya no hino bavuga ko badashobora, twavugaga artificial intelligence mu kanya, ubwenge bw'ubukorano, aho
mwumvise perezida wa Sena yagiye Geneve avuga ngo ntabwo babasha gutanga umusanzu mu iterambere rya artificial intelligence ngo kubera u Rwanda. Mwumva yuko ngo Kongo idashobora kubungabunga ibidukikije kubera u Rwanda, ngo tubibe ingagi, ngo tubibe ikawa. Mwumvise ko inama z'abaminisitiri bavuze ko ngo mubibona amabuye byose ntacyo batavuga, bavuga ko badashobora no gukina umupira kubera u Rwanda. Inama z'abaminisitiri bihariye, abaminisitiri b'ibidukikije, abaminisitiri b'ubuzima, inama zose bavuga u Rwanda. Sinabonye ikipe yabo yarabonye tike ya kanira. Amahanga yose bavuga u Rwanda. Ikintu cyose bavuga u Rwanda. Rero icyo tuvuga ni uko Kongo igomba kongera kwemera yuko hari ikibazo gihari kigomba gukemurwa muri ibi biganiro turimo, ntikomeze kujya hirya no hino ishinja u Rwanda ibijyanye n'ibibazo bafite, ibibazo by'ingutu, ibibazo by'imiyoborere, ibibazo bya ruswa, ibibazo by'ihohotera ry'abanyekongo bavuga ikinyarwanda n'ibindi n'ibindi. Hari abantu badukurikiye uyu ati mbariza hari ubundi iki kiganiro reka tubibutse ko cyabaye mu gitondo. Hari abari bohereje ubutumwa rero bandika bati twari bahereye kuri iyi poste twari twashyize ku mbuga nkoranyambaga zacu. Uyu yagize ati mwaramutse neza, ubwo ni mwiriwe. Mbarize minisitiri w'ububanyi n'amahanga ukuntu Kongo igira politiki yayo imbere mu gihugu ntihuze n'abanyekongo, hanyuma u Rwanda rukabibazwa rukajya no mu biganiro bitarureba. Ati ntumvuge amazina, n'ubundi ntayo yari yashyizeho. Uyu ati mwiriwe neza, ndabakurikiye, ndi hano Nyabugogo. Ndashimira minisita uburyo asobanura. Twebwe abanyarwanda tuzi icyo dushaka, umukuru w'igihugu cyacu yaduhaye urugero. Kongo nikomeza kudusumbua mbariza minisita icyo abona bazakora. Uyu ati M23 bigomba gusobanuka ko ari umutwe w'abakongomani, hanyuma ibyo bapfa na Kongo ibizi neza kandi irabyirengagiza. Kuki u Rwanda rubibazwa? Uyu nawe message ndabona irebana n'ibindi. Ati bon après-midi, nsuhuriza minisita, mubaze ukuntu u Rwanda rwafashwe mu majyepfo y'Afurika cyane muri Mozambique, nyuma y'aho abanyarwanda bakorewe ihohoterwa. Ukuntu rwafashwe, sinzi message, sinzi, ntabwo yumvikanamo. Ukuntu rwafashwe nyuma y'aho abanyarwanda bakorewe ihohoterwa mu myigaragambyo yabayeyo. Ese abariyo bari gutabarwa gute? Bari gukorana gute na ambasade iriyo? Ese nta gahunda ihari yo kubacyura? Sinzi icyo mwavuga kuri ibi bitekerezo by'abantu. Muri Mozambique ntabwo ari ihohoterwa ry'abanyarwanda, abantu babyumva nabi. Ntabwo ari ihohoterwa ry'abanyarwanda. Hari imvururu zihari zakurikiye amatora n'itangazwa ry'ibyavuye mu matora, hanyuma akaba amaduka amwe akaba yaragiye yibasirwa, harimo n'ay'abanyarwanda. Ubu ngubu rero turimo turabigenzura. Ambasade irahari n'umuryango w'abanyarwanda hariya muri Mozambique. Kugeza ubu ngubu ngira ngo n'imvururu ntabwo zigihari, ku buryo nta mpungenge twagira ku banyarwanda bari muri Mozambique. Naho ku bindi bibazo byabajijwe, ibiganiro bya Rwanda biratureba. Hari uwavuze ngo ibiganiro bya Rwanda biratureba kuko ni ibiganiro hagati y'ibihugu, hagati y'u Rwanda na Kongo, kugira ngo tugarure umubano mwiza hagati y'ibihugu bibiri. Ariko hari n'uwavuze ikintu cyiza kijyanye n'ikibazo cya M23, buri kibazo cy'abanyekongo bagomba gukemura, bagashakira umuti. Niyo mpamvu twebwe nk'u Rwanda dusaba guverinoma ya Kongo kugirana ibiganiro bitaziguye n'uwo mutwe wa M23 kugira ngo bajye mu mizi y'ikibazo,
ibyo bibazo bahura nabyo by'ihohoterwa byo guhezwa byo kubambura ubutaka ndetse n'ibibazo dufite twatejwe n'icyo kibazo, ibibazo by'impunzi zigera ku 100,000 z'abanyekongo b'abatutsi. Rero guverinoma ya Kongo igomba kuganira ku buryo butaziguye n'umutwe wa 23 kugira ngo ibyo bibazo babiganira bishakire umuti, kuko igisubizo cy'intambara ntabwo gishoboka, kuko cyaranageragejwe muri 2013 aho uwo mutwe byavuzwe ko watsinzwe, hanyuma bamwe bagahungira mu Rwanda abandi bagahungira muri Uganda, ariko nyuma yaho ntihagira igikorwa, guverinoma ya Kongo ntihagira ikikora kugira ngo ikemure ikibazo cya politiki, kuko na hano mu Rwanda twabaye nk'umuhuza hagati ya guverinoma ya Kongo icyo gihe Perezida Tshisekedi kimara kujya ku butegetsi n'umutwe wa M23. Abari mu Rwanda twashyize kure mupaka mu karere ka Ngoma, tubambura intwaro tuzi ya guverinoma ya Kongo, hanyuma tuba umuhuza. Haba n'amasezerano yashyizweho umukono mu kwezi ko Kwakira muri 2019, ariko guverinoma ya Kongo ntiyawushyiraho, ntako ntiyayubahiriza. Aho ngaho niho hari ikibazo cy'uko guverinoma ya Kongo bigaragara ko idafite ubushake bwo gukemura iki kibazo mu rwego rwa politiki. Naho igisubizo cy'intambara cyo biragaragara ko kidashoboka. Ese bigenda gute mu biganiro nk'ibi ngibi iyo habayeho guhataho bikongera ntihagire ikibivamo? Amaherezo bigenda gute? Hazahinduka umuhuza? Hazashaka ikindi gisubizo giteye giti? Ariko nakubwiye ko birimo bigenda, hari biragenda buhoro, ariko hari results nkuko nakubwiye. Inama yabaye ejo n'ejo bundi ku itariki 31 y'impuguke yemeje iyo CONOPS, concept of operation, yo gushyira mu bikorwa iyo gahunda ihuriweho kurwanya FDLR no kuvanaho ubwirinzi bw'u Rwanda. Aho ngaho niho tugeze ubu ngubu. Bivuze ko rero intera ikurikira ni inama izaba y'abaminisitiri izaba muri uku kwezi. Turindiriye ko badutumira kugira ngo tuganire kuri iyo CONOPS yemejwe, turebe n'umwanzuro tubifatira. Yego. Uyu ati nitwa Ndayiragije Samuel, ndi Umurundi, ndifuza ko mushikiranganje w'imigenderanire w'u Rwanda abonana vuba na mugenzi we Burundi. Abanyarwanda n'abarundi turakumburanye, ibyo abayobozi bakuru baba badahuriraho abene gihugu ntidukwiye kubigenderaho. Aravuga ati nimuganire vuba. N'ubundi turaganira, tusanzwe tuganira na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi, ari we Shingiro Albert Shingiro. Turaziranye kuva hashize imyaka, rero turavugana nta kibazo. Hanyuma ikindi abantu bakomeza kugenda rero baravuga batahari, wasanga kuba Kongo abayihagarariye muri biriya biganiro badahuza rimwe na rimwe. Bamwe bakavuga bati hari ibikwiye gukorwa uku, ibindi bikwiye gukorwa uku nguku. Bakavuga bati ushobora gusanga ikibazo gishingiye wenda ku nyungu za bamwe muri bo, ari nacyo gituma mu by'ukuri bananirwa guhuza muri biriya biganiro. Mukivugaho iki cyo ngicyo mubibona gute? Ibyo ni ukuzabatumira ukabibabaza rwose. Tujya tugerageza ko tugenda nka guverinoma y'u Rwanda tukaganira n'abahagarariye leta ya Kongo. Ibindi bibazo hagati ya leta ya Kongo n'amadelegasiyo yabo ntabwo bitureba. Twebwe icyangombwa ni uko tukomeza ibiganiro tukareba ko twakemura ikibazo dufitanye. Hari ubutumwa bundi ahangaha mbona tugezeho. Uyu nitwa Padidi menya ari Pidida hari ati mbariza ukuntu u Rwanda kubana n'ibihugu byo mu karere
byajemo ikibazo nubwo mbona hari intambwe igenda iterwa. Ese ni ikihe cyizere nyakubahwa minisita aduha cy'uko umubano w'u Rwanda na Uganda utazongera kuzamo agatotsi? Tubona hari ibyakemutse ariko ntibiraba neza. Oya, dufitanye umubano mwiza ubu ngubu na guverinoma ya Uganda. Tubanye neza, turagenderana, nta kibazo gihari ubu ngubu. Ariko ntabwo bavuga ngo njye nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga ngo ntange za garanti yuko umubano uzahoraho. Ibyo kubera impamvu zitandukanye. Ibyo ntabwo nabikora, kuko icyo nakubwira ni uko umubano hagati y'u Rwanda na Uganda umeze neza ubu ngubu. Yego, tuve ku mibanire y'u Rwanda n'ibindi bihugu bisanzwe. Ngira ngo kimwe mu bikunze kureberwamo ishusho y'igihugu, kritike ziba, raporo zisohoka, ni n'imiryango mpuzamahanga. U Rwanda n'imiryango mpuzamahanga cyane cyane iyo mu burengerazuba bw'isi twagiye tubona imiryango nka za Human Rights Watch, Amnesty International basohora amaraporo bavuga bati hari uburenganzira, hari iki. Iyi miryango yo u Rwanda rubanye nayo gute? Nta nubwo tugomba no kubana nayo, ntabwo ni imiryango nyine, ntabwo ari ibihugu. Twavugaga imiryango igizwe n'ibihugu, niyo twavugaga kare. Iyo ni imiryango itegamiye kuri leta, ifite abayiha amafaranga. Twebwe tugiye gukigenga, gifite politike ishingiye ku baturage bacyo. Uburenganzira bwa muntu ni inyungu zacu, ni inyungu z'u Rwanda, ni inyungu za guverinoma. Iki gihugu cyabayemo jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Abantu barenga miliyoni barapfa, baricwa. Mu gihugu cyarimo miliyoni 7.5 icyo gihe, urumva n'abantu benshi bapfuye. Iki gihugu leta iriho iracyubaka ibikorwa remezo, amavuriro arubakwa, amashuri arubakwa, ubuzima buragaruka. Uburenganzira bwa muntu burenze ubwo n'ubuhe? Kugira ngo rero umuntu yicare Washington cyangwa yicare ahantu ntazi aduha amasomo, kandi byaragaragaye yuko n'iyo miryango iba ifite izindi nyungu zitari inyungu z'uburenganzira bwa muntu. Kuko nk'iyo Human Rights Watch uvuga ikoze raporo ngo mu karere ka Rubavu ngo hari abajura b'ihene ngo bishwe, ngo bararaswa, hanyuma twanaperereza, ngira ngo na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu hano mu Rwanda yapereje igasanga n'abo bantu ivuga ko bishwe bariho. Urumva rero ko bafite izindi nyungu. Human Rights Watch ni ibya kera rwose, ni ibya kera, bafite inyungu zindi zitari iz'uburenganzira bwa muntu. Hari n'andi maraporo yagaragaje yuko hari n'ibijyanye na ruswa mu bindi bihugu bagiye bafata nko kugira ngo bavuge ibi ntibavuge ibi. Rero twebwe ntabwo byaducira ishati rwose, kuko dufite uburenganzira bwa muntu twubahiriza n'ibikorwa dushyira mu bikorwa birengera abanyarwanda. Kandi abanyarwanda nk'uko ibipimo byose byagiye bibigaragaza, abanyarwanda babayeho neza, turacyari mu nzira y'amajyambere. Nibyo byose ntabwo turabigeraho, hari ibibazo bindi tugomba gukemura, ariko hagaragaye ubushake bwa guverinoma n'ibikorwa ubushake bwa politiki n'ingamba zitandukanye zo kugira ngo abanyarwanda babeho neza, bagire uburenganzira bwabo kandi bakomeze batere imbere. Yego, ntabwo twaza gusoza iki kiganiro tutavuze ku birebana na politiki yo kuba muri iyi miryango noneho y'ama integration y'ibihugu u Rwanda rurimo, East African Community cyane cyane. Twavuga ko ubu ngubu mu by'ukuri u Rwanda kugeza amagingo aya ngaya, kuva rwakwinjira nko muri East African Community, wenda ariko abariho duhera, niko integration wenda twegereye, kuva 2007 u Rwanda rwakwinjiramo, twavuga ko byarufashije iki mu kubaka isura yarwo mu karere muri rusange? Byarufashe byinshi, kubera ko u Rwanda nk'uko mubizi ni igihugu gito kitakora ku nyanja. Rero kujya muri uyu muryango umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, East African Community, ugenda unaguka, kuko ufite hari ibyo twagezeho. Icya mbere ni ugushyiraho gasutamo ihuriweho, icyo bita Customs Union. Ni ukuvuga ko ikintu cyinjiye Mombasa, cyinjiye Dar es Salaam,
hakorwa ibikorwa bya gasutamo ku buryo nta zindi procedure zigomba gukorwa mu bindi bihugu, donc icyo yita customs union. Hakaba rero n'isoko rusange common market, kuvuga ko abantu bemerewe kugenda urujya n'uruza rw'abantu na serivisi, yes, free movement of people, services n'ibindi. Ibyo ngibyo bidufitiye akamaro kandi byatanze umusaruro, kuko twebwe dutumiza ibintu mu mahanga bikanyura nyine ku byambu bya Mombasa, Dar es Salaam. Ubu ngubu rwose harimo inyungu nyinshi, inyungu z'ubucuruzi, inyungu mu gutumiza ibintu mu mahanga, ni ibyo kwishimira. Nubwo hakiri ibitaragenda neza, haracyari imbogamizi ku bucuruzi, ariko izo mbogamizi ntabwo zibuza yuko hari ibyagezweho byinshi, kandi ko hari n'ibindi biri mu biganirwaho kugira ngo bizakosorwe. Hanyuma hari abakomeje kugenda bibaza bati, ko tubona u Rwanda rugira gutya rukarengana akarere rukajya gucudika n'ibindi bihugu byo hakurya kure rwose, rimwe na rimwe ugasanga n'ibihugu usanga bidafite ubucuruzi cyangwa se ubufatanye bwihariye mu birebana n'ubukungu n'u Rwanda, ariko wenda ubwo murabisobanura mu buryo bwa diplomasi. Bene ibi bigira izihe nyungu kuba wenda nk'u Rwanda rwacudika n'igihugu kiri nko kure mu nyanja ya Pacifique, iyo ngiyo wenda ushobora gusanga kitanafite influence wenda ku isoko mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Harabibaza bene ibyo. Erega iyi si turimo ni umudugudu. Isi ntabwo igizwe n'ibihugu muturanye gusa, ntabwo ibigizwe n'ibihugu byagukolonije gusa by'u Burayi na hehe, cyangwa n'ibihugu by'ibigugu ugomba kugirana ubucuti. Hari ibihugu byinshi bitoya ariko bifitiye akamaro, nako bifite, navuga, ijambo ndetse n'akamaro ku rwego mpuzamahanga. Ntabwo wavuga ngo ikirwango cyo muri Pacifique ngo ni gito, ngo kiri kure, ngo icyo ngicyo ngo ntabwo ngomba kukireba, kuko bafite ibyo bagezeho, bafite ibyo akamaro bashobora kugirira igihugu cyawe. Mu rwego rutandukanye, hari mu nzego zitandukanye, hari urwego rw'ubucuruzi, urwego rw'imigenderanire y'abantu, ibyo bita people to people exchange, n'ibindi byinshi. Rero ntabwo wavuga ngo igihugu ngo kugira ngo duteze imbere umubano ngo tuzageraho tugarukira, byo ntabwo ucudike n'ibihugu binini gusa by'ibihugu, ntabwo byashoboka. Mbere na mbere ibyo bihugu byose ni ibihugu bifite ijambo mu ruhando mpuzamahanga, mu miryango itandukanye, baba umuryango w'abibumbye, yaba n'imiryango y'uturere. Ni ibihugu rero aho ibiganiro bya politiki, icyo bita political consultations, zagirira akamaro u Rwanda, kuko byatuma n'ibyo bihugu byumva u Rwanda, bimenya amateka y'u Rwanda, bikamenya situation mu karere n'ibindi n'ibindi. Hakaba rero n'ibyo bijyanye n'ubukungu, ubugenderanire, imigenderanire, ubutwererane, ishoramari. Buri gihe usanga igihugu gifite umwihariko, gifite ibyo cyateyeho imbere, cyangwa gifite akarusho u Rwanda rwakwigiraho cyangwa rwanakenera. Nibyo. Ni ukuvuga rero yuko ibihugu byose byo ku isi bifite amateka yabyo, bifite ubukungu, bifite ibintu byihariye rugenderaho cyangwa se birugenga, ku buryo u Rwanda n'ibindi bihugu byose byo ku isi biba bifite inyungu mu kugira uwo mubano n'ibyo bihugu byose. Yego. Aha, ngira ngo ndabona iminota isa naho igize ijambo rya nyuma kuri iki kiganiro cyari cyiza. Sinzi niba wenda hari ubutumwa bwihariye wavuga hanyuma tukajya ku musozo. Ubutumwa bwihariye no kubashimira kuba mwantumiye muri iki kiganiro kugira ngo tuganire ku mubano w'u Rwanda n'amahanga, haba umubano w'u Rwanda n'ibihugu byo mu karere ndetse n'ibindi bihugu byo ku isi. Kandi nkaba nashimira n'abakurikiye ikiganiro bagiye batanga ibitekerezo. Ndabona hari abari bakibyohereza, ariko biraza byagorana, ntabwo twagira kuko ni byiza. Umubano u Rwanda ni igihugu cyo muri Afurika, ariko ni igihugu kibanye n'ibihugu byose byo ku isi,
kandi ibyo byose tubikora, uwo mubano tuwugira kugira ngo ugirire inyungu u Rwanda n'abanyarwanda, mu nyungu z'abanyarwanda, inyungu z'abaturage, kuko iyo dushatse ishoramari mu mahanga rigirira inyungu abaturage b'u Rwanda. Iyo tugiranye amasezerano n'igihugu kugira ngo dukureho za viza, bituma abaturage b'u Rwanda bashobora kujya kwiga cyangwa se kujya gusura ibihugu bindi byo mu mahanga, cyangwa se kujya gucuruza no gushora imari n'ibindi n'ibindi. Yego. Rero ibyo dukora byose ni mu nyungu z'abaturage, kandi nkabashimira abanyarwanda kuba babikurikirana bakaba banabitangaho ibitekerezo. Yego, turagushimiye cyane rero nyakubahwa Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda, ni Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, kandi twizera ko nitwongera kubakenera tuzababona mu kazi kenshi muba mufite, ziko mukunze kwigomwa. Bashimiye ubutarimo numira nzaza. Yego, murakoze cyane rero namwe mwese twabanye muri iki kiganiro. Ndizera ko mwasobanukiwe na byinshi mwibazaga. Tuzasubira ubutaha. Hanyuma reka mbabwire ko gahunda zindi za Royal FM zikomeza gukurikirana uko zateguwe. Yewe twabanye ndi Nisingizwe Alain Jean Baptiste, mukomeje kugira weekend nziza. The biggest hits right now. Only on 94.3 Royal FM. Muri isi ifite umuvuduko igihe ntawe gitegereza kandi